Konačno je tu. 5G mreža je zvanično stigla u Srbiju, a da li je u pitanju samo pretjerani hype, vidjet ćemo u ovoj epizodi. S druge strane, pripremite novčanike jer stiže memorijski tsunami u 2026. godini. Cijene hardvera će otići u nebesa, a to sve zbog AI. Ja sam Bane, a ti gledaš NetiTech 7 u 7. 7 najvažnijih vesti iz sveta tehnologije i digitalnog marketinga u prethodnih 7 dana. Idemo! Pa hajde da krenemo sa domaćim temama. Mobilni operateri u Srbiji su konačno pustili 5G mrežu. I pre nego što potrčite da izmerite brzinu interneta, hajde da razjasnimo šta ovo znači za nas, obične smrtnike. Suština nije samo u tome da skinete film za 3 minuta. Poenta je i u kapacitetu. Sigurno ste bili u situaciji kada ste na koncertu, stadionu ili protestu u zadnje vreme i da vam pokazuje da imate pun signal, a da nijedna aplikacija neće da se otvori. 5G mreža bi trebalo da reši taj problem. Mreža sada može da podnese mnogo više uređaja bez tog zagušenja. Da biste ove nove funkcionalnosti koristili, morate da imate telefon koji podržava 5G mrežu, kao i da u podešavanjima izaberete 5G kao preferiranu mrežu. Ali iskreno, prosječan korisnik koji scrolluje TikTok ili pretražuje internet, gleda YouTube, neće odmah primetiti neku drastičnu razliku, bar ne u svom svakodnevnom korišćenju. Ali za gejmere i za one koji rade u pokretu, manja latencija, mnogo veće brzine su spas. Zaboravite preklapanje. Stiže odmotavanje. Prema nekim informacijama, Samsung za 2026. godinu priprema telefon koji će se odmotavati, odnosno Samsung Z Roll 5G. I umjesto da se preklapa i ostavlja onaj iritirajući nabor na sredini, ovaj telefon ima motor koji izvlači ekran iz kućišta i pretvara ga u tablet, faktički tablet od 12,4 inča. To je čovječe veće od iPad minija. Ako ovo zaživi, mali tableti definitivno idu u penziju. Ali šta je najluđa stvar? Pa to što je najavljena baterija od čak 8000 mAh. Samsung ovdje definitivno gađa visoko. Titanijumsko kućište, kamera od 200 megapiksela i ekran bez nabora. Ko to ne bi želeo? Naravno, ova tehnologija neće biti jeftina, bit će zapravo papreno skupa. Ali ovo pokazuje pravac u kom Samsung mora da ide jer ih konkurencija polako stiže, neki bi rekli i prestiže, ali ipak Samsung dominira u preklopnim telefonima. Tako da moraju da urade nešto što će ih odvojiti od konkurencije, naročito pred najavljeno lansiranje iPhone Fold. Honor ne planira da stane. Nakon Magic 8 Pro modela stiže i Ultra. I dve stvari ovdje bodu oči. Prvo, punjenje od 120 W. Dok se Samsung i Apple smiluju sa svojih 25-45 W, Honor puni telefon dok popijete kafu. I drugo, satelitska konekcija. I ovo već postaje standard u premium klasi. Mogućnost da pošaljete poruku ili obavite urgentni poziv kada nema mreže više nije funkcionalno samo za avanturiste, već postaje sigurnosni standard. Nažalost, i ovdje možemo očekivati cenu veću od 1000 eura, što jasno pokazuje smjer u kome Honor ide. Hoće da kažu, nismo više jeftina alternativa, sada pucamo na tron. A ovo je ono što korisnici traže. OnePlus je izbacio model 15R, telefon koji se izdvaja po tome što ima bateriju od čak 8300 mAh. OnePlus je nedavno izbacio svoj model 15 koji mi je fascinirao trajanjem baterije, a ovo je alternativa tom modelu, odnosno pristupačnija alternativa tom modelu koju recimo šire narodne mase mogu da priušte. Konačno neko ko gleda potrebe korisnika, a ne juri tanak telefon po svaku cenu. Pored odlične baterije, ovaj telefon pokreće i najnoviji Snapdragon 8 Gen 5, ima ekran od 165 Hz osvežavanja i pitate se vjerovatno gdje su napravili kompromis. Kompromis je napravljen na kamerama, nema telefoto soče. I znate šta? Mislim da je to fair kompromis. Cenim da bi većina ljudi više željela da ima telefon koji radi 2 dana bez potrebe da ga stavite na punjač, nego da ima 10 puta zoom koji koristi realno 2 puta godišnje. Opet govorimo o većini ljudi, ne o svakom čovjeku. Ako ste kupili iPhone Air, žao mi je. Vrednost ovog telefona pada kao kamen. Za samo 10 nedelja od lansiranja izgubio je preko 44% svoje vrednosti. To je rezultat gori čak i od onih nesrećnih mini modela koji su, pogađajte, ugašeni. A zašto se ovo dešava? Pa zato što kupci nisu glupi. Apple je pokušao da proda vazduh. Eto, šala nijotkuda. Tanji telefon sa lošijim specifikacijama po premium cijeni većoj od standardnog 17 modela
koji je ove godine bolji nego ikada. I šta bi moglo da krene po zlu, jel? Tržište je naravno reklo ne. Ovo je lekcija za Apple da ipak ne može samo da se nalepi logo na bilo šta ili na ono što vi želite da korisnici žele i da očekujete rekordne prodaje. Ipak mora da se vodi račun o tome šta je korisnicima potrebno. Na kraju dana, naravno, Apple može da proda i čarapu za iPhone, ali korisnici na kraju dana odlučuju šta je njima potrebno, za to daju pare, tako da očigledno Air nije to. A moj savjet za vas koji baš želite Air, koji vas je ne znam čime privukao, kupite ga sada polovnog, bagatela je. A ovo je vest koja će vas udariti po džepu, hteli vi to ili ne. Cene memorija su već sada značajno skočile i o tome smo već pričali, a direktor Team Grupa za 2026. godinu najavljuje katastrofu. Tako je on rekao, nisam ja, nisam senzacionalist. Razlog, naravno, veštačka inteligencija i potrebe veštačke inteligencije. Proizvođačima se više isplati i svi proizvodni kapaciteti su usmereni na proizvodnju čipova za AI data centre, servere, odnosno kapaciteti koji omogućavaju da vi svakoga dana, to jest mi svakoga dana, možemo da ukucamo bilo koji upit i da dobijemo odgovor kakav do pre 3 godine nismo mogli da se sanjamo da ćemo dobiti. Za nas obične smrtnike ostaju mrvice. Predviđa se nestašica kako nismo vidjeli godinama, što nam trenutne cene memorije jasno i govore da je potražnja nikad veća, da je dostupnih čipova nikad manje, a da su cene katastrofa. Tako da ukoliko planirate da pojačate kompjuter ili kupite dodatni SSD, uradite to danas. Već sutra ćete se pokajati ako to niste uradili danas. I ovo nije marketing trik, ja ne prodajem ništa, ali ovo je surova realnost tržišta. I dolazimo do jedne korisne promjene. Google Maps je konačno uveo mogućnost da se ostave recenzije malim biznisima pod nadimkom, a ne pod punim imenom i prezimenom koje vam je na Google nalogu. Više ne morate da koristite puno ime i prezime da biste ocenili lekara, advokata, restoran, što je stvar koja je mnoge ljude i navela da se ustručavaju da ostave svoju iskrenu recenziju, naročito negativnu, jer je njihovo ime bilo izloženo. Ali da se razumemo, Google i dalje zna ko ste. Ovo je samo fasada za javnost, odnosno da sakrije vaše pravo ime, ali pravila protiv spama i dalje važe, naravno. Ne može da se zloupotrebljava ova funkcija. Bar bi trebalo da ne može da se zloupotrebljava. Vidjet ćemo kako će to funkcionisati. U svakom slučaju, za nas korisnike ovo jeste korak ka slobodnijem internetu i ka mogućnosti da ostavimo našu iskrenu recenziju ljudima koji su nas ispoštovali ili nisu. Tako da, biznisi, pazite se. I to bi bio presjek za ovu nedelju. Od 5G mreže u našem dvorištu, čuvajte se. Do telefona koji se razvlače kao pitom. A zanima me vaše mišljenje o 5G mreži. Da li ste već uhvatili, da li vidite razliku ili smatrate da je to samo nepotrebni pretjerani hype? Pišite mi u komentarima. Ukoliko želite da svake nedelje pratite najnovije vesti iz sveta tehnologije i digitalnog marketinga, pritisnite to dugme like, subscribeujte se na ovaj kanal, vama je to besplatno, a kanalu znači da se više prikazuje, da može da raste, a sve dodatne i detaljnije vesti iz sveta tehnologije i digitalnog marketinga pratite na sajtu nettech.rs, a mi se vidimo sljedećeg petka.